wa fiwo ya NEBAKOE AROR kona kona o around ti kaka mu wa fiwo ya o ibi ojo kan lo pa mo NEBAKOE AROR kona kona o ibi ọjọ́ pa ló pẹ́ wò àrò ohun tí kẹ̀kẹ́ mú wíwá fíwọ́ ṣá ibi ẹ̀sán ló pẹ́ wò àrò ohun tí kẹ̀kẹ́ mú wíwá fíwọ́ ṣá Edo State náà wò mẹ́ àrò ohun tí kẹ̀kẹ́ mú wíwá fíwọ́ balọ̀ yèrè ẹ̀rí lè pè fò. Epawe pele ile kwefo as aromunti keke mu wi we fi boja o odia no gari yo po mi wi we Wejo imi na kole Odia no ga le pa bi we be ga ware We mo mi ame fia e pe Romuti keke Odia no ga re bo ware Wejo imi na kole Romuti keke mu mi we fi oja Esan ló pẹ́ wò àrò ohun tí kẹ̀kẹ́ mú ìwé fíwọ́ ya. Wẹ̀dá rọ̀rì àwọn arédè ọ̀sán ló bọ́ rẹ̀ pa ẹ̀. Wẹ̀mọ̀ mi mọ̀ dáná rí àmì hò. Wẹ̀mọ̀ ẹsẹ̀ náà rí àmì àdómi àpò fa. Ṣé ọ̀sán ló bọ́ jèrè náà àdómi ẹ̀wọ̀ fa lò. Rọ̀hún tí kẹ̀kẹ́ wẹ̀gbà lọ́lúwẹ̀ mọ̀kàn ìyàwó fíwé pòpò. Ramuti kaka wẹ̀pàlọ́ ló wẹ̀ mọ́ra tí wọ́n bá lọ wò ẹ̀wọ̀n ló. Eni wọn ni mẹ́tò sùnà ẹ̀kẹ́ bàbọ̀ ẹ̀mí náà wẹ̀rí eni wọn nà lọ́wọ́ dé. Eba kọ́wọ́ ìwà kan ọ̀yẹ́ tì mẹ́wẹ́ pé. Ọ̀dọ́dọ̀rọ̀ ẹ ọmọ yanú rẹ̀ pa ẹ̀. Ẹ̀ nọ́ rẹ̀ pa mẹ́ ọ̀yẹ́ rẹ̀ pa wẹ̀. Odia nu we ma me mie peta nu we mo mia me fie we kwe we ma ese oso no kwa jere no dori yo bo ni we yo hotel nu we kere e pa we pele eri le pe fo aron ti keke mu wi we fi mo ya Anakoni ma ye na o Ojo doro ọmọdé àná rẹ̀ pa ẹ̀ Anakoni ma wo yin na o Ojo doro ọmọdé àná rẹ̀ pa ẹ̀ no rẹ̀ pa me o rẹ̀ pa we o Odia nu we ma me mi beta we ma so e ga dori yo bo ni bi we o Ari kekeri akpo Epa we pele ile pe fo Aron ti keke mu mi we fi wo ya Joseph we ke babo Ona tami ibi nyo bivera we Gebo so no pa we no do hi wa ko Oi tami afe na ri ho oi Ena mama mi pena mama da Joseph. E soit e five koha. E kion fia e mo five na e bi Joseph ma we na ira mu bo. E do pa na dose. Uku wo na e do afiwa mo five mi na e pa e ma yari wo. Eni Joseph. O e do ame nwa no so no bo ade na no re koke pa e.
na kon ya wo do akwa lokia dawe ege bibi ni Joseph rema me nya peni o so no boss yen peni a we ya wo neri wo te we ya afun ya ohoge no so odia nu we ma me nya pe dawe ma so ya do me wo fan ibu ki omo nu we bie ivi po vari we po we ma me nya pe daye we ma so ya do mu ivi we ga ye we po we ma me nya me daye ebo so yi sukufo equali winna e ma ye win ni win from the via pedaria binya ebo so we winna for equali yo bo e ma ye mi yo bo from the via pedaria binya e do state no go me aramuti keke mu wi we fi oja aramuti keke mu wi we fi oja evolo NEBAKOE AROR bona kona o aramuti keke mu wi we fi oja aramuti balo mu wi we fi oja evolo NEBAKOE AROR bona kona o aramuti keke mu wi we fi oja we ma me mi pe daria we ma so ya do mi popo aramuti keke mu wi we fi oja evolo NEBAKOE AROR bona kona o aha eba we pe ele pe wi o ese o ma keke na ma mi we ri bi biti bi o ya ni be biti o keke na we we me pe i we me pe o ire bo nwa ri no ti eba we pe ele pe fo eba we pe le ele pe fo eba we pe le ele pe fo we na kona yo eba we pe le ele pe fo ele pe fo eba we pe le ele pe fo ave ra me doki abi je me doki wa ja yo possible mi pe eba we pe le ele pe fo eba we pe le ele pe fo eri le pe fo eba we pe le ele pe fo eba we pe le ele pe fo ebu wa winu wara wi me wara we ku okwera ga kwiri wo eno remo ebo neri yo boni me eno ma me mi pe da boru no we remo no the wickedness of the wicked shall be upon him. Hey! Awa ma we pe o awa ma we pe o otiti no awa ma we pe o awa ma we pe awa ma we pe o awa ma we pe o awa ma we pe o efu we winu wala winu awa ma we pe o wera we ku wen awa ma we pe o efu re winu wala winu bo awa ma we pe o wera with you when awa ma we pe o wajari o possible mi awa ma we pe o if your job wajari o possible awa ma we pe o eru mu de wa ki awa ma we pe o o sa no yi me bi we awa ma we pe o epo ba awa ma we pe o efu we winu wala wo ta job awa ma we pe o wera we ku wen awa ma we pe o efu we winu wala with your job awa ma we pe o wera we ku wen awa ma we pe o otiti no awa ma we pe o
yemere agimye nu wesa bolu osano bua amari fada nu we wogele yemere agimye nu wesa Jesu noge nu we yemere yemere na moga kemere wesa bolu. Thank you, Almighty God. The Roman Mevedona, where we are, where Roman or Meron, the audience were Jerry, or Yori. Yamere, I give you no West Abolu. Almighty Father, Almighty Father, make you remember me, remember me, remember me so that the enemy will not mock me. Just so that you know why yemere ni megate. I give me no work back with one person no poor. Almighty Father, there is nothing you cannot do. Oria nuwe mudia na o papa. Oria nuwe yere. Oya sabo se kenorie. Awe papa nuwe raji me bibio de. Agi mi nuwe sabolu. Nafte no ya yoma e. Osano ya wa pon wa ta tere fa ye mi no ma pa. E na ya sa e me na re jole ru. Nuwa ye ma ya ni mo we no mare. Ni ma ga oya. Yemere o, Almighty Father, make you remember me. Almighty Father, remember all my supporters. Every one of us will need your help, Almighty Father. Jesus. Osamene rame. Jesu menoke. Nuwe wo yemere. Ota nuwe tawe kwime oye no gase. Awe ya papa na seme ayo. Wetale. Vekwe Abrahamu. Vekwe Sarah wena kele yare o papa. Ota nuwe tawe no asaba mwe. Baba, you said you will supply all my needs according to your riches in glory, for you are the King of glory. Come be to inherit the throne of glory. Other what I will with me now I say, Baba, Yemere Almighty Father, Yemere nigate. Yemere na kwa kieme. I give you no work but we will stand up. Almighty God is God that answers prayers. I don't know the pain you are passing through. You just have to call upon God in prayer. It doesn't matter the situation in Nigeria. The one the children of Israel were into is greater than the one we are going through now. And God was able to see them through. So He is the same today, is today forever. So don't lose trust in God. Osemene rame, elomoni menale, oye nahi. Jemere na konga jeme, na konga no mota, osani me gabo. Yemi no wepera ito sunu jamane, akwangi tora no mota, oria no woyo to oye nahi. Oye sale mena soti we baba, megi mahule kwe, Jesu noke yemere. Yemere Almighty Father, I give you no way was up. Yemere ni megate.
Yemere o ni me la loya. Yemere o yemere. Yesu yemere. Yemere nungwe sababu. Ekuo. Don't be lie. What God says He will do, that's what He will do. He's the covenant keeping God. What's up, man? Nu yemere ni megate o, Papa. Yemere kema ya ni mwogo me noma. Ewo nu wala ri yopa ni me nu wa yare o. Yesu loki. Oria nu wa yere. Oye seke no ye. Ase mo po Yesu loki o. Ege ni Peter. Ona te wu wa se o. Ona so ti wa Yesu loki o. Wẹ́rẹ́ sí eke, wọ́n náà yóò bọ̀dà Peter. Peter náà wọ́n náà yóò èjè òkú èbòbò rẹ̀. Yẹ́rọ ọmọ náà o, ní mẹ́nà ló sànókù á. Mẹ́sàn ti wọ̀ níwájú èmùrè. Èrùn dé wọ̀kí. Ọ̀rẹ́ àná mú ìdájọ́ wẹ̀. Ọ̀rẹ́ àná dé gbẹ̀yàn wẹ̀ ìdájáde o. Wẹ̀tá máa mẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ nù wẹ̀. Ọ̀rẹ́ àná sọ́ọ̀tì wẹ̀ o. Fún wọ́n balọ̀ wọ́n rà wọ̀ ẹ̀yàn o. Ayiwe no yoyo, nuwa yemere. Kristu no mati sami so soti we o. Ewo veri wa, ne veri yo poni me. Ewo ne vera kame kwe mi Jesu no kehu ma soti we. Yemere o, Papa. Yemere na kwanga keme. Jato yemere bakon. Osado yemere o bakon. Omari fada. Osado yemere o bakon. Jesu dosi ojuwe yemere. Osado yemere o bakon. Yemere o na kwanga keme. Osado yemere o bakon. Yemere ni megate. Osado yemere o bakon. Yemere ni megate. Osado yemere o bakon. Jesu dosi. Osado yemere o bakon. You make me wonder, oh. I wonder. Eramendo, Yesu dosi, wesere go. You make me wonder, oh. I wonder. Agi mi emi no we pepe wo bo salobu. Ami emi no sasa borelu. Mema e popo nu wa la pera. Mema e pu wa kwa lo no so no pa oluwa. Nu we me si pe. Nu we me si pe. Nu we me si pe o. Oga sege no sakaye. Oga sege no sakaye. Hey! O saga yo mare. Oga sege no sakaye, oga sege no sakaye, oga sege no sakaye. O saga yo mare o. Amwamosa, no sakaye no. O samene rami wa sebe kweme. Ayi mi emi no we pepe o bo salopo. Ice. Oga sege no sakaye, oga sege no sakaye. O saga yo mare o. Amwamos. No sakaye no da. Ebo sono kwata ayi mi o ma wo. O se tale fo. Ebo se tale ami o ma se.
enu we ya pepu we aronde eno sono kwata we da kono we hele ke no resenya oga senge no sagaye oga senge no sagaye o saga yo mare amwa mosa no sagaye no te oga sege no sagaye o saga yo mare amwa mosa no sagaye no Oti me be yemi ape na pon o he gbe me to me o oti me be yemi ape na pon aga se pe o bo àwa kò pépé àgbọn ti ṣàlọ ilé mi náà kàn jẹ́ o. aga se pe o bo àwa kò pépé àgbọn ti ṣàlọ ilé mi náà kàn jẹ́ o. aga se pe o bo ama ko pepe amari me be kwa le pe agbon ti ṣàlọ aga se pe o bo ama ko pepe amari me be kwa le pe agbon ti ṣàlọ ona kon ni meye na yemi ape fukwe wo ona kon ni manyina igbofo fukwe wo aga se pe o bo ama ko pepe agbon ti ṣàlọ aga se pe o bo anawo me pe agbon ti ṣàlọ Friday juwaye Friday Friday no vigile juwaye Friday ate imi owa akele keke ayan panara pokun owe agbonri kekere ri agbon a o ya no ge Friday no vinyime we wo si me a me ma je daguwe agbonju we mi negi kan we Friday juwaye no wara wo ka dari o gate me ma je we mi jino brother no wa calling Friday juwaye me na we emi no we Friday ewe bu no ronde eri sono boata eri va bio sono boakota e vient pe na konrito awu o ese we ma se de o sano boa o e faen e no rafunga e ameneko o saro juwaye o saro mo meni yaga o teme no mosi me ma ye mo we me ma ye mi we o me ma ye mo we
juwe garia yi osaro osaro ahimie juwaiye atega yi huwa ogele kake ayamba naga ko oye aga se pe obo ama po pepe agbon te shalo eri na koye anyone in me do so na me na do we ana me we ama opegbe ana we me gbe agbon shalo ore ko we 10 years or ya pe ba pon na na ma mi dobo o ameti boron de mi pe na pon ido awu ivo kan do so no kware mo afo he e na do adian ye mi na he me ma pe se e no ma kwa lo no wo arugo re kwa lo bi oria we e me na be dore na ge na be ji inyi ma no aria wa be ge no ma se be pe pe Mrs. Ahere omole ibi we na we mi nu we ji ewe bu no Victor no bi we no jump bi we ni kai e na we nu we hu anu we de mi ji ni awo be dagbon ji nu we awon ewe bu no aga se pe opo ama po pepe agbon te shalo eri na koye inyime no be aria wa vege bi ma be dia kere Mrs. Victoria Andre Marugu mena we ho ya nu we de mi yi ni ma be dagbon yi nu we omo ya wo nu we bie nu we be akọ gi ma kan ti omo ijogbo babiu aga se pe opo ama po pepe agbon te shalo eri na koye UHUNOMA Disame International. Agwekpesi ono eyi dole bokere. Agwekpesi ono eyi dole bokere. Wajimasi okugbe. otego na meke no na fure o Wajimasi okugbe. otego na meke no na Yasi fure okugbe o o. Ujo kwa me no femo. otego na meke no na fure This track is dedicated to the Great Wise Men Club based in Italy. As many that are in this club, we are using this song for you people because you are great and you are wise and you are good. The Great Wise Men, the Great Wise Men, the Great Wise Men, one Lord. Agwekpesi ono eyi dole bokere. Agwekpesi ho eyi dole bokere. Wajimasi okugbe. otego na meke no na fure o Otejo pa wajimasi okugbe. otego na meke no na The Great Wise Men Club wajimasi okugbe. otego na meke no na fure Wajasi okugbe wajasi okugbe wajimasi okugbe otego na meke no na fure o
Wajimasi okugbe. Notebo na meke no na Jasi okugbe o Edo State newo me. Notebo na meke no na fure. Agakwe pesi o. Agakwe pesi o. Eyi dole mo kere. Anako ariemo negbeta. Aga ariemo negbeta. Eyi dole mo kere. The Great Wasman Club Italy. Avera me noke wa wesewe kweme. Iyo ni wali meza o. Ibuje ni wali ni me. Egongo me giyo. Ori me ki on pori awebo. O esele me na to wa opilu. Me to wa opilu. Viyo ni wali meza lori me ki on pori awebo. Wa wese. Aga kwa kwesi o. Aga kwa kwesi o. Eyi dole mo kere. Wajimasi okugbe. Notebo na meke no na fure o. Wajimasi okugbe. Notebo na meke no na fure Okugbe o. o. Ajasi okugbe. Notebo na meke no na fure o. This Great Wasman Club based in Italy, I've come to acknowledge your doings and your help upon my life, Grace UHUNOMA the psalmist. So I use this song to say, reasoning together and working together, we make up a great nation and a great club. Yes, So wherever you are and the club that you are into, reason with the president and the vice president and all the ESCO, you will see that you can move mountains. So thank you everyone, both in Edo State and Akwa, everywhere you are from. So you are too much. The Great Wasman. If I don't want school, era me no ke wasebe kweme. The president, the Great Wasman Club, wasebe kweme. great man. Iyopa no wali anime, ilo no wali me tato, ina redo we obilu. We wase de neseya, eno akpoku waro, jase no walo ni me ware mole. If I that Thomas, aka Kule, one of Lecce Italy, president of the Great Wasman Club. Weseu Omoro J. Frank, aka International DJ, the vice president of the Great Wasman Club. Thank you very much for your doings. All the support and the advice you are giving to me is working. Thank you very much. Mr. Daniel Onawu, aka Prisi, the General Secretary, Wasman Club. Uwasebe kweme, uwasebe kweme, obilu ekwime o. Emokuya Edwin, aka TKP1, the organizer, Wasman Club. Iranogie, thank you very much. Hey! Ugo David from Akwa, Ikaland, aka Don Paso, the discipline officer, Wasman Club. Thank you very much for your doings. I love you so much because of your encouragement and all every good thing you are doing. Joshua, EDM, Ehizibwe, Uromi Blood, based in Italy, the PRO, Wasman Club, Omonuromi Bieleno. Mick, the Oracle of Akwa, the Assistant Secretary, Wasman Club. All the Akwa people, I've come to say thank you for the good thing you are doing for me. When we reason together, when we work together in love, we become great nation. Yes. I got
kwesi o, aga kwesi o, eyi dole okere. Wajimasi okubo. Notebo na meke no na fure o. Wajimasi okubo. Notebo na meke no na Jasi fure okubo, o. ibi ojo kwa mene o. Notebo na meke no na fure o. Wawese o, the Great Workmen's Club, Italy. Thank you all. The free man of our nation, Wawese we the assistant organizer, the Great Workmen's Club. Thank you very much. Now person you be free man, Wawese we free man. Et non bien fit up. Wawese we free man. AKA Connection One, wise man. Thank you very much. Mr. and Mrs. Asipala, Gostampa, Le Chair, Italy. Wise man and wise man first lady. Mr. and Mrs. Asipala, Gostampa, Wawese we free man. Le Chair, Italy. Ekena naria mi yekwe, Wawese we free man. Gostampa, a place of enjoyment, because enjoyment is better than ingestion. Yes, so. Thank you very much. Osas Monte, big one of Soleto, Eramendovie, aka Papa Jasman, was man. Osas Monte, Eramendovie, Almighty Father, we favor you this time for what you are doing for me. The Great Workmen member, Wawese we free man. Aga kwesi o, eyi dole okere. Oro pasa pomu ye no sun. Ai ma pon ki, waja wan legbe. Wega mi nu welele. Ni mema wegi si me tamame o. If we dey reason together, if we dey work together, idole wo ki to ga semo. Wawese o. AKA International Baba, one of Le Chair, Italy, wise man. Aga kwesi o, eyi dole okere. Aga kwesi o no, eyi dole okere. Aga kwesi o no, eyi dole okere. Wajimasi okubo. Notebo na meke no na fure o. Wajimasi okubo. Notebo na meke no na Yasi fure okubo, o. ewo mimendo kwa. Notebo na meke no na fure o. The president of the Great Workmen's Social Club, Wawese we free man. Ifada Thomas, aka Kule, one of Le Chair, Italy, Wawese we free man. Great Workmen president. Iyoba nu wari enime, Ibude nu wari enime. Ogangan meri yo. Ibi ọjọ́ gbàdọ́gba wo, keneri wo tawebo, keneri wo wa o wadami home. O bona ko bona, o bove fakisha, waja wọn ni pe. His Royal Highness Solomon Ojiaka Igodalo, the Izuware one, the Onoje of Ujokwa community, Iranoki, Zaki. If you jump a dog babo, what you might be about to tell you, I got the bano to tell you, jump by you. It don't level it to Ave mi no wa kwaja kwago kwali tamane Wawese we aga kwesi o eyi dole okere. Wajimasi okubo. Notebo na meke no na fure o.
Waji masi okukwe. Whatever na make no Jasi okukwe o. The great wise man club. Whatever na make no fure o. Hey. The great wise man club. Great. Avera mendoki otuni yagaga. Wabilu. Wawe sebe kwebe. The great wise man. Great. The great wise man. Great. The great wise man. One love. Ilo na se ọ̀rẹ́ wo wọn re. Ilo na se ọ̀rẹ́ wo wọn re. Ọ̀rẹ́ wo wọn re o. Ọ̀rẹ́ wo wọn re òkèlè. Iyo na se ọ̀rẹ́ wo wọn re. Ilo na se Iyo na se ọ̀rẹ́ wo wọn re. Ibi ọjọ́ pa ló pẹ́ wo. Any great wise man club. Ọmọ nujọpa bíẹ́lẹ̀ ẹ̀rá ìpírẹ́sìdẹ̀ntì ẹ̀rá ní ìfàdá Thomas aka Kule Lèchẹ́ Italy ọ̀bílù báwọn yẹn náà lè rán wọn ẹ̀rọ nílé pọ̀ wẹ́bí ẹ̀sìn àlẹ́ àlè rán wọn níyà. Ìlò náà sẹ́ ọ̀rẹ́ wo wọn rẹ́ ìlò náà sẹ́ ọ̀rẹ́ wo wọn rẹ́ ọ̀rẹ́ wo wọn rẹ́ o ọ̀rẹ́ wo wọn rẹ́ òkèlè. Iyo na se ọ̀rẹ́ wo wọn re. Ọ̀rẹ́ wo wọn rẹ́ Iyo na se ọ̀rẹ́ wo wọn re. ọmọ Roger Frank aka international International. the past president of the Great White Men Club. Thank you very much for your doing. The man after my heart. You do much. Make we dey do am small small. Yes o. Ìlò náà sẹ́ ọ̀rẹ́ wo wọn rẹ́. Ìlò náà sẹ́ ọ̀rẹ́ wo wọn rẹ́. Ọ̀rẹ́ wo wọn rẹ́ o. Ọ̀rẹ́ wo wọn rẹ́ òkèlè. Iyo na se ọ̀rẹ́ wo wọn re. Iyo na se ọ̀rẹ́ wo wọn re. Iyo náà sẹ́. Iyo. Iyo náà sẹ́ nù. Iyo. Ọ̀rẹ́ wo wọn rẹ́ Iyo. o. The great white man club. Iyo. Wàwá sẹ́bẹ̀ kù. Iyo. Iyo náà sẹ́ nù. Ibi ọjọ́ pàdé pàwọ́. Wàjà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí. Àgàbẹ̀ lúwẹ̀ pọ̀ o. Wẹ́gì ní ẹ̀wọ̀ tó wẹ́wọ́ rẹ̀. Àgàlúwẹ̀ sí. Àgàlúwẹ̀ tẹ̀yà. Wẹ́gì bẹ̀rẹ̀ wù. Wẹ́gì bẹ̀rẹ̀ wù. Àgàtọ̀tà máa wẹ̀ wù. Ọ̀tá náà rẹ̀ lè pọ̀ lọ́kùn wẹ́gì bẹ̀rẹ̀ wù. Ọ̀tá náà rẹ̀ lè pọ̀ lọ́kùn. Ọ̀tá náà rẹ̀ lè pọ̀ lọ́kùn. Wẹ́gì bẹ̀rẹ̀ wù.
mi no duwe kwe. Akume kwe. Akume kwe. Ti me we mi no duwe kwe. Obo kai meki. Obo kai meki. Me ma wote. No duwa bekwe ni mema kwegiti meta mame mera webi no diwa bekwe ni mema kwegiti meta mame erumu de waki amye no fona ma koni avera nokie Ubona rekpo mavira shama kakwe. So Umakwe Social Club of Nigeria. Avera melokie wa wasebe kweme. Umakwe Social Club. Eni no iba ogelesi me umakwe. Mr. Itwa Destiny. Area matter, area melody, wasebe. Chairman, Umakwe Social Club. Thank you very much. Engineer Master, first chairman of Umakwe Social Club for West. Engineer Master. First chairman of Umakwe Social Club of Nigeria. Iranoke, thank you very much. Andrew Ifada, Ebale Hita, Arimyera myself. Secretary, Umakwe Social Club. Enotu, Nimereto, Momena. Niyavegotu, Nemario Pofiwepe, Mane Soboire, Ario Boni Mevi Nigeria. Ewo yawo ni arive no tuna. Ewo huwe mu meka kapo. Mena wa piu. Bai we say the next say yeah. Akume kukwe. Akume kukwe. Di me we mi no di we kwe. Kenneth Imarugu Andrew. Era me no ki alteme no me Yagata, FIARO of Umakwe Social Club of Nigeria. Thank you very much, great brother and the father. Julius Ajon Mamu, welfare officer of Umakwe Social Club of West. Omonujo Papiale, who was the representative of Bilu your body variety. Ojefo blessed Etiosa, aka Timaya, Asama of Umakwe Social Club. Thank you very much. Esama of Irua Kingdom, Omoni Irua. Omole Julius, Yeramenoke, Wasele Omole Julius, Committee Chairman, Umakwe Social Club. Omole Julius, Iyomba nuwari edimi o, uwese o, ofilu. Wega beti, wegi vegari ya wani me verega wala wota. Uwese nese ya. Frade Akioya, first committee chairman of Umakwe Social Club. Thank you, my brother, my father. Frade Akioya. Oh, ya no remember if I die, member of Umakwe Social Club of Nigeria. Umakwe Social Club of Nigeria. Edo State City, Amofi Quarter, Ikweniro Community. Abilu. Ebona. Eyi ya mama pu. Emi no koko, emi no maya.
one we work if one not to woman is you. Or is the man do we are you. Alright. Mr. Julius Ajumabu. Oko many yaga. Ovia have no money. Member my position. Ovia have no money. Mr. Julius Ajumabu. Thank you very much. Siri Ahimia member my position. Thank you. Mabilu. Okmo meseno. Awana we over ina le dori ekmo my position. Ni mere eva du magbe lama fie ke me. Mega wemi no ti va le pe wa rasa me ayo my position. Amene fi obodo we se me na do suni wana. Ibi ojo pa no pe ba ho ya. Oria na we mi we ti o ita me we e ko we ma we mo o be bi we mo fia. Akona o ma sakona na ri ni oria you so po you so no ya ko mi am. So ba ho ya. Ba ja le pe ko ba ja le pe ko. Aku me pe ti me we mi no ti ba be. Otia o saleti Torino, member of my position. Otia Osaleti, a moment yaga, whatever. Yeah, you are. You gonna see money. You gonna see money, the man. You gonna see money. Mela women not even. Avera Vagiti. Ọmọ náà mú owó mẹ́kí, mẹ́fà ẹ̀rẹ́ ló tẹ̀lé. Mẹ́nà wẹ̀ tó lè ní wọn náà wẹ̀ kọ́ mẹ́, eri mẹ́, náà wẹ̀ àríwí USA, ọmọ ní jọ̀pá jẹ́lẹ̀. Iyọ̀ bọ́nu wẹ̀ wẹ̀ àríwí mẹ́, ní mẹ́wẹ́ rẹ̀ ń wẹ̀, wẹ̀ má dé bá ìhóhó fọ́ta. Mẹ́nà wẹ̀ inú àríwí, ẹ̀pẹ̀ sùn wẹ̀ lọ́ntì, iyọ̀ bọ́nu wẹ̀ àyẹ̀wò tọ́jọ́ fáyé nìmẹ́. We for mama. Oh, still. Mr. Augusti Osaboye Osakie. Era mendo ki apilu we pi me yo pon Managing Director Osa Adona Nigeria Limited. Loyalty, tried and trusted by Jofair, Edo State Government, UNIBE, Federal University of Petroleum Sciences and Arts. Avera mendokie, mega wemi nativa lepe, wagiti me yamamu. Akume kwipe, ime wemi nativa lepe. Bagakume kwipe, ime wemi nativa lepe. Otaja fale bagakume kwipe. Ime wemi nativa lepe. Ọwọ́ Ọba ime ki, ime wo teye obe. Iranoke. Akume kwipe. Ime wemi nativa lepe. Akume kwipe. Ime wemi nativa lepe. Otasa no pawo akume kwipe. Ime wemi nativa lepe. Ọba ime ki, ime wo teye obe. Eni Mr. Augustine Osaboye Osakie. Oyesewe Federal University of Petroleum Sciences and Arts for Delta State. For top of the land security supply and accessories building, etc. Tried and trusted by Professor Senator Osarieme Osofo as a loyalist. Menawe Obilu Yopon Wadienime. Eno aron ti wa Yopon me unu tojo pa unu te Nigeria mondo are nya be gwaluwehia. Eru no ya mo be mama aronda nwa wa ware pie. Eno ti bo ufun enye sa. Era mendo ke wa se be pe me Obilu be.
Takasi osaponya osaje era mendokie ni merawe we mafiye bekume omo namu wo megi me ma be boteje bawe awo agatati me ma wani bagale omo gawe bi no makeke era ita eta mai bagata me megi le hawa era noje na we do reja na we die e mo meneri men on pime Chief Andrew Imarugu the Awanfo of Ujokpa Kingdom Obilu Romde e romonu wana ni men noma ona we asewe pime bawoya azomo ofo ba yo wale romonu men na bi we me we the Bible ni mafo ta mona wa we se o Akume kwikwe ti mewe mi no diwa lekwe Akume kwikwe Otaja pado pabo akume kwikwe ti mewe mi no diwa lekwe me biberi me bawe o ti mewe mi no diwa lekwe owo kai me me bota ye o Mena vetori pomeni ave rime Apostle Moses Napoleon, the General Overseer of City of Dominion International. Iyobon we are in the member of Bill. Aweseu. Ini owe aye Reverend Prophet Momodu Nasiru, the General Overseer of House of Testimony, Deliverance Bible Church. Obilu romde oriamena miwe. Mema bi me resen we se boy Iyobon we are in the Wa no so no se wese wa wese we inyo mo ga mo ogibe ama o tenu lala ba we awo ba ga se me ayo wo kan yi me ga we bi no ju wa we pe wa ki ti me be ta ma no wa ye ni me ga ri so bo wa yi ma nya pe o ya me e do pa na jo le me na we wa ni me wo we pa sa Merisi suku mena vega juwa peni me wa baby. Ama e pare fa, emia mena vetore. Unwa kona gata yo tare, aribie biro. Na kuwa. Mena le rumu jo sado kwa nori yo body. Osami me fa, igongo megi yo. Nuware aku bori ano face we no zamono ama we. Oye me vetori mwana kawe, oria na uwe ebi. Na my well, when you have a weapon, they are for sale. I could make we go, Steam away, not even the day. But I could make we go, Steam away, not even the day. I could make we go, Steam away, not even the day. Papa shut the banana and look at you. Steam away, not even the day. I walk I bring it, my water, yeah. I walk I bring it. Awo kai me komo na mu wo ayi me yo. Awo kai me ki. Ayo na me dokyo ma gbo so flower wa tebe. Babilu. As many that are supporting grace